Hero try viewers apa yang sebagai vi saya simpat sini ke channel ha kerteng ke tiang tam jong Jesus Christ sunong penim. Temen tak ka makwa ban Quran ya vi kalong syapang gitu gibriu ki badan ha ka jing anong vi. Kwa ban shim nuksan ka Bible kenang ban Islam anong vi. Maka por kala nang yat bat firu. Kwa ban yo no ka jing kai te makwa ban ong vi pet nuksan au Jisu. Kumno haba fidan ka jing let's say kidan ki bapet ya kan video ngan pi kan por ki badan ki long yeng long stem hapadang ka jing let's say fidan ulok lani ka lok ka bampat kala ka bumut let's say fidan ki bahayeng basam ki bampat dan ka jing kala ka bumut ka besisha ki empat priang yu Jesus Christ bat fidang syakri marwai ngan pi pat pipet ya kita ki jing ki bakir saudang pisdang ban kenyum no diublay dengan pisdang ban du jing kerman ngan ong pi pisdang ban pet syaki ai pila hoi pila kala kamot pila yo ka jing ka arsin re haba pipet ya ka surrounding jong fi ngan ong pi pisdang ban du jing kerman bat pisdang ban slip na orang apa ngat kani ka de ka por ba fin pet bahai kani video fin sngap ha pala fidang dan kum kani ka por ngan ong pi ngan ai ka jing hikai fi kaban haktin jong ublay ngano kaban ai men sim kaban rak men sim fi kini kilong ki practical teaching iba daka jing ai jong ublay ha mga pet yo Jesus Christ bat iki bat habanga persyang ban ngau thu bat ban le ru ngai habanga dan kum hakata ka situation yel dir mchua nga ai ngu ublay ba ula pelat yang kita tika banding kong ong ni fi balai ba fidan ha jing kan ong fi ha blai la penim fi blai re blai ubu ya fi ha padang ka jing fidang dan ha jing ya inti halawar ding menta kada walong tongin pet syau Jesus Christ pa Jesus Christ haba uwan syakani ka perthai uwan syakani ka perthai kan ong fi uwan ha ka perthai ka badan ha ka crisis kadan haka crisis kani ka perthai kadan da ka jing kadap da ki jingpang wan haka perthai ka badap da ka jingpang wan ha perthai ka badap da ka jing huri-hura udap wan haka perthai ka badan haba kadan ka pop pila pani tu ba ulai ya kendu iki nuti no kelang-kelang ulat ngorong piwi upi itu gibri bapang yap siliang udan itu gibri kiba dan kenyang tholi ni kan yang lungkut ngilak manong anai hatu Jesus Christ uknyum yu blai manong para banget ukam knyum lada Jesus Christ uwan bet haka perthai kabala abyang lupa kabalang perfect te nganong ifi unumyo hay kanam ka burama ka bau pau labu yu man ai anai pet Jesus Christ ha bau blai upha yau khon ha bu blai pa yau khon yau Jesus Christ ban ukam knyum manong fi nrai ule no ushim ban ya kata kam ka opportunity kan ban pet ban le no ban pen khia ai tai bapang ban ai training pe khat i ti khat arngot senran gi dang long ro manong fi i wan bet na ka jing nang jing start kimdan ide ginang tong dok ha anong fi kimdan gajing nang start ai training itu ushim upenat por bat ki kani kamdai ga basok manong ya Jesus Christ ru wahaban ai training teng kile bakala kile ai nganong fi let's say fi dan kani ka por i khun jong fi basat la anong fi basat la fi gi bam ki ba em gajing em ga bahuri ra ndre hatu pishim ya kata am ka do jing kerman na fi shim ban yong long ka jaka ka slam jing hikai ba fin ai training ki ba fin pet no kom ba ule Jesus Christ pi la dam dan manu ba hikai ba fi fin long no let's say fi sa ru ka jaka ngong fi let's say ki haki jaka ki dong kiba ka surrounding ne ka ba ka saudang saukun yang fi em de ki briu kiba akam aurea ki di drugs ani ma nir kidan ha jinglong niam siru kam bat pisong marwai tu piong ni try mabu yang aku mahani ka jaka ne fiong pipet fi ka attitude jong pi kalong kumni try mabu yang ani ka jaka try kan ka jaka
kabangala ban pet semi ban ai training ye gini gibriu banyalam iki sega jingkala ka bomot kasyong haka perspektif yang fi ne kasyong haka taka attitude yang fi kasyong haka taka jingmot yang perkhat yang fi lada pilih ai training lupa gibriu ki balanang lupa ya ki jong blade le eu dan jingmot kan kata dan jingmot kitur kinum mo hadai lada pikwa arta jaka wasuk te beleu bu ya uji sukra saka jaka ba ba pi ba unjob ya katma daw pet chu bleu let chulum olep man gapor uji sukra kau ule kamba andrai finlet bo ule communicate let ban yo bor na kupa no fi ban ban duai ha kupa ulum olep ban spend time kam ni ka basuk ka jing syakri no fi let's say fi dan ule ula pun kamti shai fi hayeng hasam mo ban yat lang ba kita jing ban ai training fi hatu fi khnyum na fi ang tra ji suan pet tang syami ko mo ji sukres ule fi ban ong ka syong ka attitude jong fi ka syong haka kasyong haki jing perkhat jong fi para banget ngong shwa ba finle pat ya kani kumnongin perkhat fi hatu kajing kali pat kalong filak kala ba mot trial di fi la da fim pat kala ka ba mot trial di fim pat don ka encounter bo blai finum la ban lei ai wat lang la kran ya fi wat lang la kran ya fi ya kani nga fila kaman oh naduk mata dengan aji hikai no ikun mo ini kun basat la nga oh leu tengah jonga oh ngala sngo yo jingkerman na ini ba shan ni bakran ni video ada dengan ong fi klam kabor sim khut finumla para banget ngala ban kran ni fi ngam dei motivational speaker ngam kwa ban motivate fin renga kran ni ke belong practical gi basisha ba findale bahkan long sisha ong fi takadala ngam supen kende akan sim jo fin ring akran shwa ba finle kata para banget nani itu gibriu ngala ban ong gi bapet ya ni video shwa ba fi fi dan gajing terang begini ki khon ro kin kala ka bomot kin uni ulok ba tanglang ba yun pai ni mo ni bodan ka jinglong ni ong fi ni ka surrounding ka fi sa ajaka ka shnong ong fi terang re gajing keli fi dan mo kabor la dan mo kabor jong sim bakut fidan mo ya ka ktin jong blai ka jing start nong fidan kam ya ka bor na blai ka bor jong sim bakut bat ya ka jing start jong ktin jong blai klam kini finumla fila ban kwa andre film dan bor na di fila ban dan ka education fila ban dan ka rodan hadu ka PhD andre finumla anong fi ngi ma ka pertai ka ba bingi dan kam ya ka jing start na blai jing start jong sim bakut ban pen kala iki tiga banding kong ngakwa ban bu biang ni fing ong ni jikli pila kala ka bamot ne em pila yo ne em ka bor jong sim khut tong ini keran syapang ka jingkala ka bamot lada fi kwa ban change ka jingkala ka bamot ka long kumne fi haba ni keran syapang ka jingkala ka bamot pi ma fi shwa ba pin palat lut ya no pi dan kam shwa ban lat lut yel di na ka pop ne pi dang sya te sya khum ne ken ji jong ka pop gijing mlin bas niu ma pilek duai rum dan borai orang kita kam nani filak duai pilek silek kaju kata kam dei ka jingkala ka bomot masya ba finyo ka bor jong mensim khut pidan kam ban kala ka bomot shwail di pet ngini pet naki kam ki apostol kal nong ba arpun riu khat ba arpau ka ka bo pol wong pen upol ha ba wiang hakmat usim agripa kani khat kal nong ba arpun riu fina puli ba khat ka dei bo pol wiang hakmat usim agripa wiang ru hakmat ru ofistas atau perwiang bat hawa ulaya lah uang kumni ini puli tang khat ka bar phau uang kumni kani pol usak kiam usak mudoi bat u defend yel deal ni u yada yel dia bat haju ko por yalap ya kani kentien ya uji sukres apa dan gitu gijiu wiwan mudoi u apa dan usim agripa apa dan fistas ingin puli khat bar phau ko umni henrei ngalayalap ningkong ha ki bah Damaskus bat ha Jerusalem ru bat hakari Judea baro bat hagi gentle ru ba kin kala kabamot bat kin pai she ublai da kabale ya ki kamba dai biang ya ka jingkala kabamot pet para banget ka jingkala kabamot bisa ka dai ban pen i da ki kam bun sin ki ong na angan yai ban biang gini ki ong faith alone no in Christ alone
by faith alone, by grace alone, in Christ alone. Gibabas kita kintin. Henry hatu fidan hau Christ Jesus sya fil akalan em kabamut basya fi pen ina em digikam. Baik ni upol wang, upol haba ukala kabamut sisyail di upol de bonong pen stam ben gijiu. Haba ukala kabamut udan ka encounter bu Christ. Bila dan em ka encounter ka jingya kendu bu Christ. Bila dan em bau mensim bu lapan kendu igi pop jong fi. Bat pila pai no shispa prapau degree. Metanoia kaktin repentance kawan kaktin Greek metanoia ban pai no ban kala kabamut pol haba ula kala kabamut kam simpen stam syu giju kamle syu kaju kamle syu gi pop. Manong fi ula pai no sublai da kabak pai no ni kiniam gir komla i no na Sanhedrin ayuru umla ukam bu kawe kejat kawe kejat ban entertain ban pertai kaju akan ka puat para bangat haba pi kwa baki wei kin kala kabamut ni kong kala kabamut syaildi. Atrai pak revival icon sedang syuana nga. No, lada fikwa akayi ngasam ni fikwa kikun kikti fikwa ka surrounding jong finger fi dan kamban kela ka bomot syua. Dan kamban banle no da ka balle ya ki kamba dai biang jong jing kela ka bomot. Pet kaktin ka Bible parang ka kasai bang ni. Ka Bible parang Paul wong kumne ka khat ka ar phau wong kumne. Wong first to those in Damascus. So then King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and all Judea, and then to the Gentiles I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. And demonstrate ban penpau ya kata ka jingkela ka bamut basya digikam jongki. Ada fidei ubri ubajumlin ban dikia fila i no ne kiat ba pai sublei. Aba pia kendu yu Jesus Christ leng ba ka snam jong. Ayo jing put fila i no i abi pri real fidei ba perkhat barai. Mo pi ko barai ne pi pat klim jaklia ne fi i ya kaniam garukam mo. Atau pila pai no nem gidan gibri bamle pop pol da de kiwi pop mre udan kamen simniam atau pila pai no nem simniam na pibu dang bu ina tu kejat kamen simniam fi kumlo pinio ka jingkala ka bamut basya kata no kaju fi pet ti film jaklia pila i no nem ne pile sile kaju pet biang kaju panma biang kaju kata kam de ka jingkala ka bamut basya ngar ngala julang tangan on fi sang amlin pet ti film jaklia si phang panma si phang le biang si phan pama ka to kam de kajing kela bomut sia ngam sim lak do nyeri nadu kapor bang kela bomut sia bomut sim jong boleh wan ban kendu lak lak lu nang da kajing ayai jong boleh masa asu thu bam tai kajing kela bomut sia ngabang bang lak jana ini henry ni rang yai be sta kajing jana boleh nang pen i kita kajing dunai nang pen i pet la da fikwa ban puli na gospel Matius kal nang balai khat ban nyau ba hadu ba pra pet ukani uju anes ukran ni wong Henry habau yo i babun na ki Parisi. Kenal ki Parisi ki digiruniam ki batip ha. Paul ru di Parisi sin. Bat ki Sadusi ki awan syagajing baptis jong ang haki, ula ang haki. Api ki kun ki siu ki psen. Wei bala maham ya pi ban pet yap no na kata kajing bitar kaban salap. Na bakum ta tu say uso ubadai biang ya ka jingkela ka bamut tu say uso pini Parisi ru kimut banwan pengam tu pohon kimut banwan pengam maka wa Jordan ru we honest nang penbaptis kham tere reki ajing penbaptis on fi kam dei ka basulet le mata madai sulet pengam on fi tu kam dei rei dei bandan syua ka jingkela ka bamut ka basisa ka ba fila pai no fila i no ni kidai fila kot jingmut bangan but yu Jesus Christ bangan IT lut ambu syuk kawai ka kejat sakawai ka pertain reban IT lut nganong sawan sakajing penbaptis sange syua hang ni am ju bun ki beri oh ni tu wile thama dang penbaptis para bangat ngakran sai nang ni what one ngahak ngam ju tere banle ya kajing penbaptis ki beri wong tere kelau mo ni dah hikai bahaya kajing kelang bomot namar ngar usisim nan oi pi la julet tang ndai klam kala ka bomot dan jing per le si ai le to ka pop nan oi pi namar bleng ham so thu ba shu tang la he la pen baptist te la shulet pen ngam de kham thu jing kala ka bomot basya mi nang tu double le ka pop rengan oi pi ha ba pila kala ka bomot basya la kala ka bomot basya pila pai sepak ka pau digri syau blai ban kut jing mot ban i no
มัน renounce ที่ pop มันนักพลาชบาร์น้องฟีเพราะว่ากองอุตส่าห์บัตับที่ pop แล้วรับพิดังเละร้านมันพลายที่ pop ให้กลาบหมดฉันเลยกองเพราะว่าผมอุตส่าห์บัพลายที่ pop บัดอีน้อยกี่อุญโยกจริงๆสิ่งใดอุตส่าห์บัตับที่ pop กลาบันลงกับกำเอาเรียกับ pop คลิมเอพีดีบันโน้ตบันดันกับจิงสโลดบันพลาน้อยกี่นี่บันเป็นเละร้านอยู่ตัวสุดตันบันมันมนุบันเป็นเรื่องไม่ฟีเอาฟีพลาวันสกิบริวจงบลายมันได้พินชุลิพัทารีที่บัตรอีฟีบัมดันมันซิมจงบลายวันสกิบริวจงบลายบลาดับโดมันซิมคุยอาบพิพลาที่คิมละวันมาปอบอีฟีนไรกิลองฮิสักฮีกินยารับบันดูไว้หุบลายบันดูไว้บันเป็นเบะที่มันซิมบัมมันมาหักปอบกับพิเละรงอันองอีฟีที่รงที่มันซิมบัมมันบัดพิมยอหลักหลุดพี่งหลักจุลับเวลีดันมันชัวบะngaku ban lak lut hip hop ndri dan mesim baman ba penliat penliat ndri haba mesim ba khut ublai wan ba kuta ano fi gadan gajing pelat hoi kidan kibriu kiba ano fi ba kiba kala ka bamot hiu dan mesim blai kim dadan kam ban let plano ki plau Jesus Christ bagi de ino sisa kidan kibriu kiba fi pikwa ban yarap kidan ta ki kum ngi hapo naka bible kum ha ka gospel markas nang baning kong khat ka basan iba gitu kibriu kiba kwan sigi kalabot kida plano I hip hop how you honest nang penbaptis they took bible NIV kong they came from Judea Jerusalem and parts of Samaria to they came to John the Baptist they confessed their sin and they were baptized kong kila plano kita hip hop but ki no but kila penbaptis ki kumjuru pini hakikam ki apostol ba itu ki bajule bertong mensua ki dawan ban plano ndai tang ban pla ki dawan ban I no mat ki da berat no itu kamle bertong jongki anta ki sawan ban penbaptis kata ada ki jingkala ka bomot besyabat pindalet syara jing baptis hang ta kan pin sayo sya sawan men sim khut idan ki bri ki bala kala bomot syaki yo no men sim khut bat ki salet syara jingka arsin no fi nang ta kan dai hang ta ha ba pil adab do men sim jong blewat Jesus Christ ruan ban le ministry la let chajing baptis la wan mun sim bo blay la dap mun sim blay dah hang tau sala om dah kado upet ndrai dah khmat bakan jam sim sala ban pet ya ka surrounding jong fi ya ka bang akran men ne ba fin sapet fin song ngasa ani ga jakar melai am syap tim ngadan ha jakatre ga bajing ru ka bampat kelar bamot brio nganum syap tim apet si khun bampat kelar bamot ngam syap tim apet yu lok bampat kelar jing nganum syap tim nganum du jing kerman ngampet su di khmat do ngapet da ki khmat ga bakan jam sim namar pil adab men sim am tak tapi dan kamban disiplin ha jing duai ha jing puli kitin jong blai ka jing minat ngan ong fi ban testa ban long diligent fi kitin jong blai kong kadai yau tau bawan khmat jong aban wan da ka jinget no bat ba yet biang u kitin bible parang kong hak nak shitish Hebrew khatbai nong ban riu bible parang ka om ni kong those who come to God should come in faith and diligently seek him ban wan ka jinget bat ban yet biang piet biang ne mai ki jing duai pi ka kti jong blai bible parang ka om those who wait upon the Lord shall renew their strength no ita ki ba up how blai kin pen thamai bor no fi ju up nem hadin ba filak kala ka bomot filak dap ya jing khat asin piak kat bomon na pi up na hu blai ka jing up hu blai ka long ban pen mle na ki jing duai ngan ong fi pen mle na ki jing jaka bari ban syong deki si do men sim khu ai fi ar lai kan taru ban duai deki men sim do men sim ban duai deki thliet ngan ong fi ka jing duai thliet du ngan ong fi kaya rap ngan ong fi pi pen mle na ban duel ban kran ya ban syanya aktin jong blai ban minat ban puli aktin jong blai ban hikai ru hiwai ha ba fil anang dai hang ni pin sapet ya ka percaya ga ba om syu di khmat bakan jado finum du jing kerman ngan ong fi fin long buri badap da jing kerman fin long influencer fin la ban influence hiwai ban kelas hiwai ru Jesus hallelujah thank you Jesus what judu jing kerman para banget let's show Jesus Christ syania haum kaburam ka jing ro nga show blai to fin yo men sim na ka jing hikan Belai sibun ngin dai kenduk pat nga ada iba shan swe